ngirira oba enkola ya demokrasia eri static nti yale yatengama eri progressive nti yetambula oba eire inuma tetubanga kuna demokrasi tulina bwa kigambo enkola ezirawo aye ekigambo kiriwo mpera ano bwe kibaawo buli mulembe gwida kubona bwe gukitereza aye ife ngaba FDC mu kutondawo ekibiina kino twakuba nti tuli kwenda buli omu atebenkere ku kyalo kye ti bantu kuveere baide ebyobugayiga by'abanaibwe bwe beesiba constitution mbwe ndikiriza okubaawo wona wenenda wona woyenda abaawo babeega okozesa ebyobugayiga byaibwe obaibe obafuule ba slaves ku kyalo ekyaibwe n'endonoonya y'omusoga n'endonoonya y'abasoga mwidinda omwo abatebenkeire bona abalimu bababinga embeera yababinga mwidukira omwami Ngobi eyaleeta company eya plastic neyasooka aye ebyenfuna embi ebyabukulembeza obubi ebibye babiryawo bayizaawo abandi buti bayindi n'abayirawo bakola buli kakodi okulemesa abo bali America twaba n'owundi Oriogeti program ensi n'ebyayo Lisa Grace Mwesigwa ey'amata byona bamulyawo omuyindi yayirawo oli babayirawo olutalo olw'ebyefuna oluli gansi mu itaka nga timulutegeera mubona kuwaawo buwe aye nga lukwe olukwe olwatwala industries zaife diva mikono egyaife dira mikono egy'abayindi betwabinga n'olutalo olwizeewo era n'embeera yetutayida kuyikiriza ekyo nkibakobera okay honorable Sam okuba nga tukuze ensi 50-50 okay bene munga balimu n'abaide okufuna mu bugayiga nga balimu ati kubinga mubende mu mutuwaira economics waife tasoboka gatasoboka honorable Sam Musumba emyaka buti wembaninzeemu ekitono ino oguribe emyaka nga 25 Silver Jubilee ojimaze mu kugulubira mu opposition omwo emyaka 25 gikusaze ogifuniyemu era eri yabakoba nti Sam Musumba singa buti mwife kyokuba people's prime minister yandibeire nga ali mu kintu wali wagati wene nga ni prime minister omwiduvu aye alemeire mu opposition bene lwaki tibabairemu kuba babairemu nze buli kyenkola it is by choice nkyefumintirizaako era nguli ndi wa mairu nguli ndina bintu bingi aye boba n'ebintu ebingi omala wafuuka ki ofuuka ki bw'omala era we n'owummula ng'abandi so lwaki n'alimba n'ensi